እኔ ድንጋጤ አልደንግጥም ግን ታናድጄ ነው ማርያም እኔ ምን Ashama hordoftoota chaanaalii Yooniyoo akkam jirtan fayyaa keessanii ani waaqaaf haa galatu nagaa koodha har'as pirankii tokko deebi'ee dhufee jira jechaadha warri yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaa dhuftan Yoonaas jedhama chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa sana malee viidiyoo keenya laayikii tuquu sheer gochuu akkasumas yaadaaf qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii jala nuu kaa'uu keessan hin irraanfatinaa jechuu barbaada egaa pirankiin har'aa immoo jechaadha nama na cinaa dhaabatee pirankii na gargaaretu jira sun immoo jechaadha Daro jedhamti yookaan daraartuu jedhamti isheen abbaa manaa ishee wajjin pirankii goona jechaadha. Kanaafiyyuu maal jennee goona namoonni ilaalchi amma gara magaalaa Finfinneetiif namni qabu baay'ee ulfaataa jira jechaadha. Maadhaafi dhibee koovidii jedhamu kun yookaan koronaa jedhamu kun irra deebiidhaan baay'ee biyya gaaga'ama keessa gataa jira jechaadha. Kanaafuu dhimman dhuunfatiif gara Finfinnee deebi'aa jira jechaadha. Kanaafuu isaan maal jedhanii jechaadha. Koronaadhaan Yoonaas qabamee jira. Kanaafiyyuu adaraa ittiin kalaayinii tariitii yoo osoo ati hin beekin inni sitti dhufe ati itti kalooftitoo nagaa hin gaafatiniin jedhaniin jechaadha. Kana dhibbatti itti himanii guutanii jiranii. Ani immoo jechaadha beekeetumaan jechaadha. Egaa akkasitti itti himanii jechaadha. Ani beekee dhaqee tooyi nagaa gaafadha jechaadha. Nagaa akkamitti akkan gaafadhu sirriitti itti maramee cinqee jechaadha mucaa. Kanaafiyyuu yeroon akkas godhu san maaltu dhagama maal nu jechuu danda'a. Maal gochuu danda'a achirratti wanta jedhu wajjin ilaalla jechaadha. Hundaafuu pirankii isinitti tolu jedhee tan amana. Garuma pirankichaatti wajjin haa darbinu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Akhirnya kok nggak undang? Mati ya kok. Gimana mau aja? Beta kok ini dia yang pergi. Aciti Ama bekam nih. Ara main bekam. Yoni አለበት ታዲያ Ama kaze. እኔ እኮ ነፃ ራዲን የሚቆፋ ለሲንጀር እንግዲህ ሲጨባጥ ነው ጨባናል አሁን ደግሞ በርገነበት ማይታኒ ጆሎራው ነው ቻዛኒ ታጠብ ጎሴ አኒ ቤናጋ ራዲን ነው አምብራ ሲንጀር ላኪ ፍንፍኔ ቤታ ወንዲቹ አማ የኔ አማ እያ ተጨባና በርቤ ያለ ፈደይ ጃን ነጋራ እኔ ወርገኒ ለማጠናት ለሩቱ ዳሪ ቢሻና Ayo fikirnya mana? Baru rangkum mana? Rangkum mana? Jadi nanti gua ambil itu. Selifan negasi gua. Gua ada kesini. No fake no, dari harga pagi. Fake itu justru. Awak tak kasih tuh mana? Gaya dia kan di darurat. Ini apa ada? Sokong macam apa? መጠንቀቅ አለብህ ግን ዩ Waktu itu baru. እኔ አሁን እየፈራው ነው አውቄ ነው ቶሎ ያልከፈትኩት እኔ እኮ ማለት ነው አሁን እዛ ሄዶ ሌላ ጎንፋ ነው ሌላ ነው ተብሎ ነው ተመለሰ መስሎኝ ነው አሁን እያወቅ ግን እሱ ደግሞ እኔ ቢሆን እንደዚህ ሰው አልጨብጥም እኔም አሁን ራሱ ሳኒታይዘር ደረቅ ብሻን እና ምን አሉት ታዲያ ያው ፍንፍኔ ከረፈካት ሰሞን እንደ ማክሰሽን አርጊ አማኛ ማክስ ዋለት ጎሴ ናይ ዳሪ ሻና ሄደ አኔ ማክሳለደ ሳገኛ ስማ ጎሳ ወይ አይ ጎሳ ባይሆን ሴንሲቲቭ ጎሴ ይቀዷኑ እንዳፉ አይ ከሰሶንታይ አቴ ወረሙ ግቢቲ ይዳባር ማለት ባጃጅ ይችላ አሁን በዚህ ጊዜ በዛ ላይ ይሄኛው አሁን ድጌ ሪስታርት ያደረገው ሃርድ ነው ያውኑ ከባድ ነው አሁን ለኛ ችግር የለም ግን ለሌላ ሰው እንዴ ችግር ያጣል ወንተ ነት በረደ ፈነጋስ ሚጣማቱ ጅራዋን ቴዲቲ ታንከሰ ዲቴ ነው ራሱ ወጥ ደንታ ኦፕራደር ቢያች ምን እኔ አልገባኝም ቆይ ምንድነው እኔ ላይ የተጫወታችሁ ነው ኧረ በእናታችሁ ትደብራላችሁ አይ
Oh my god. Hundaafiyyu xiqqoo boqonnaa fudhanneetu hin deebi'a. Mucaan kan gosaan baay'ee nutti aaree jira. Wanti itti dhagahame boodarra ilaallu hundaafiyyu baay'ee nutti aaree jira. Agartaniirtu akka inni itti fiigeetu eegalaa jiru. Hundaafiyyu deebi'eetan dhufa. ውስጥ ኮነች እሷ እኔም ውስጥ ነኝ እኔ ገና ማክስ አድርጎ ሲወጣ ሞትኩ እኔ ድንጋጤ አልደንግጥም ግን ተናድጄ ነው ማርያም እኔ ተናድጄ ነው እንጂ ድንጋጤ በሽታ አልፈራውም እንዴት መቼ እንዳመጣ የራሴ እያዘ ምንም አልሆንም ከ18 በታችና ከ65 በላይ ክትባት ሰጥ እኔ ቢያዝም እንደማልሞት አውቃለሁ አቅም ካለ እኮ ምንም አልሆንም በቃ ትክክለኛ ነው መንግስት ራሱ አይከተውም እነኚህ ሰዎችን ሰሌክት አድርጎ ያውቃል እነሱ ሪሰርች እጃቸው ላይ ነው አንደኛ ላይሜ ይሄ ግቢ ክርስቶስ አንደኛ ለሷ ሁለተኛ እቺ ሜቢ ሰዋላት ደሬ ወንድ ነሽ በእናትሽ ሲሪየስ ሆና ሲሪየስ እኮ ነች ያንቺ ሀሳብ ነው እንዴ እሷ ላይ ሙጫሱን ወይ በእናትሽ የዮኒ ጓደኛ እኮ መጥቷት እኔ ለራሴ አይደለም ለሌላ ሰው ግን ማለት ነው የቱ አይደለም አንዳንድ ሰው ደንግፊት ያለ ሰው አቅምህን አይተን ነው እኛ ደሬ ላይ ሰሩ ይባል ይሰራል አንድ ሰው ደግሞ ምንም ድንጋጤ የማይችል ሰው አለ እዛ የሚወርቅ ሰው ወይ አንተ ደግሞ ምን ነካ ቆይ ዮኒ ጎስሽ አሁን እኮ ኮሮና ቀላል ነገር ሆኗል አያስድ በፊት ቢሆን ደነግጣለሁ እኔ እኮ አሁን እኮ ደንግጬ አይደለም ምንም ማለት ነው ሲያሾል በፊት ወርቅ እርግጠኛ ነኝ ፌንዛ ብትለኝ እኔ ግቢ አልቆይም ላይ በፊት አሁን ግን ስለለመድኩት ተራ በሽታ ስለሆነ ያመንኩ ወይኔ ራሱን ይጫወት ማለት ነው ማክሳት ምናምን ሲሉ አንድ ያረጋሉ አንድ ያረጋሉ እንደፈለኩ ነው እኔ እኮ እየሰሰረ ምን አልኩት ምንም አላለለም ቢያለው ፌክ እንዳው አልደዋል ቀልዳችሁ ነው ይለናል እያየን እኛ ሲስቅ አሁን ራሱ እኮ እናንተ ፌክ እየሰራችሁ ነው እንዴ ይላል አማሪ ባል ኢንተርቪው ያረም ባኛኔ አስማት ዮኒ ግራ ገባኝ ግን ደግሞ ሲሪየስ ሆና ማለት ነው ያም አካጋ ዋና ከሰሙ ከና ነው ከነበረ አዩ ሲሪየስ ሆነችና ልጁ ተራካንዴ ማንዱ ምንድን ነው ወይኔ ላይ ካርጋው እየተቀሰረ ባሉ እሱ በራም ካፕቶ ሲገባ እንደሌለ ያወኩት ማርያምን አወኩት ግን እሺ ቶዩሞዩ ደብሰ ነራቶጂ ረቢ አዩ ነራቶጂ ተመሪያ ዮኒ እዛ ቆሞ ቆጣቅሰዋል አዩ እኮ እንዴ ስትል አይ የረመና በውሰራ ከመሚገሩ ሪአክሽን እኔ ማለት ሲወጣ ግን ወለቤት ይግባ አሳጀራ በደበራዩ ጊዜ አዩ እንዳለሽ ወዳችልበት እኔ ግን አስለቅስ ነበር በደንብ እንደውም ሸርት ስታወቅ አሳዘንከኝ ወይኔ ሸርት ሁለት አድርጌ ካልመለስክላቸው ሰው አይደለም ካሜራ አዘጋጅ እናንተ ጉያ ሰኒፍ ካሜራ ነው ኮፒሳ ለማንም አልመለስም ጎሲዩ ነው ምን አንደኛ አይደለም እሷንም በጣም ሲያናድዳት እኔማ ጎሳ ላይ ስራ መስራት አለብኝ ዛሬ እኔ አልቅሼ ዛሬ እሱ ወጣት እንዴት እንዳሳዘንከኝ እንዳፊዩ ፕራንክ ያከናቲ አከሚን ነገር ተይደር ፕራንክ ያከሚ ነገር ጎሳን ሲሪፋቴ አየ አቶ ማንስ ትረጋን ጎሳ ማማንዱ በደረሳ አይዞ እሷን ነው ያስጠረጠረች በጣም አዩ ባንጆ ገባ ባይዋያ ገርም ሽኩ እንዲ አፍላይዛ ባይኖርቶ የሳቀቱ ወይ ነው ያልኩት እና እንዲ አሁን አየሁት መልሼ
Natti fi. Natti deebitu sani. Omaan shakkine jedhi akka hin qabne beekee jedhi. Yoo qabaatillee maali beektee yoo qabaatillee kafana kiyyaa ofirraa baafnee osoo ejjeen taatbaallo. ከዛ አፉር ታናራቡኔ ወነራሌ ወይ ከነም ባፈዳ ምን ማለት ነው ግን ይሄ ልጅ እንደ ካልኩ ሜቢ አእምሮ ሊጎዳ ይችላል አይገርም ጭንቅላቱ ግን በጌታ ግን ሲያረግ እኮ ነው የመጀመሪያው ግን ደግጫለሁ ቢካልኩት ይሄ ልጅ ምን ይለኛል አው እናት ዋው ልጋረብ አማኒ ሲኡማን ፉዴ ነመናረሳ አያለው እንደው ወይ በላ ስትቀየው አት ያዩን ጓደኛ ብታዩ ነው በእናትህ ዘጭ ብሎ በቃ ነው ካሜራ ጋር ተጀደኒ ይጫከው ከው ማለት አበደ ልጁ አበደ Hi guys, akkam jirtan hordoftoonni chaanaalii Yooniyoo ko fayyaa keessan yaani waaqafaa gaakoodha. Har'a Firaankiin irraa baay'ee kan namatti tolu nama bohaarsasi. Egaa ilaalchi Finfinneedhaaf tibbana qabnu baay'ee ulfaachaa jira. Sababa isaa immoo koronaan achitti baay'ee ulfaataadha. Keessattuu naannoo isaatirraa gaafa gara Finfinnee deeman namni achi dhufe dubbisuun baay'ee ulfaata. Innaa Firaankii kanarra kan na gargaare haadha warraa gosa kanaafuu baay'ee guddaa galatoomii daraartu. Isheen immoo jechaadha Firaankii kana gochuudhaan gahee guddaa naaf taphatteerti. Thank you jedhee jira. Gosaan immoo yaa naarifachuu dideetan indoon Firaankii dhaabuun haafin socho'aa ture yeroo sanitti ani koronaan qaba inni immoo yaa sammuu kiyyaaf naa eeguudhaaf jecha yaa dhugaa namni gaariin ima jira keessa. Kanaafiyyuu Firaankii kanarratti waan naaf hirmaattee guddaa galatoomii irratti innaa beekuusaa wanti sitti dhaga'ame immoo maatii kooti. Yeshi yaa akkana rifachiifte salaamumaan dubbadha ture. Yeroo tokko mudannoon akkasiis jira namni namaaf jedhee lubbuu dhabuu jira. Ani isas yaadee osoo hin taane mucaan kun yookiin sammuun tuqama yaada jedhurraa kan ka'e nagaasiin jechuu dhaqee dubbicha kana qabamuu kan ka'e dhagee simmoo sirraan dhiyeessine yoon qabames nama baraarraan fagaadhaa uffata koo jijjiirradhaa harka koo dhiqadhee maatii kootti makamaa waan jedhu murteessan nagaasiin jechuu dhaqee jechuudhaaf. Tishartii baafachaa turte miti dhiqachuudhaaf yoo maamurii kiyyaallee itti darbee jechuudhaaf qophaa'eera. Kana keessaa isinii sapiraayis nagootani sammuu kokkossa aariin wayii natti dhufe akkamitti jarri warri kun akkamitti kana godhaa tapha irratti taphatan jedhee keessattuu immoo haati manaa koo akkama kana jaalattu beeka waan ta'eef akkam feegii kana irratti hojjette natti dhagahamee ture. Baay'ee akkasitti manii jechaadha waa'ee koronaadhaan qabamu kooti baay'ee ittiin kalaa'u maal jechaa turte jedha. Ittiin kalaa'u osoo hin taane eenyutu cabbatee eenyutu bira gahee amma mucaan kun dheengadda meeshaa wayiilee nuu qabeera kontaakti godhee laafee waan akkasii dubbadheera. Inni immoo guyyaa san mallattoo waan agarsiifne guyyaa kaleessarraa yookiin dheengaddarraa guyyaa 2-3 as jedhee waan tilmaameef inni sin jiru dhiisii sin qabu jedhee haadha manaa koollee jajjabeessee yoo qabamillee maybe balbalarraa qabamuu dandeenya tuttuqii balbalaatii fi shantii beektee jedhu tilmaamaa jirra tilmaame kontaaktii biraan qabnu maybe wal isin immoo gibbii keessatti waliin teessanii yeroo waliin taphattan wal bira keessanii akkamiin waliin teessanii kaleessa dheengadda jedhee gaafii dhiyeessaa fi ture. Mana amantaa fa'aa wajjin deemtanii mana amantaa ayyuu waliin deemtee ishiin bakka qabamuu dhooltu addumaatii ishii teessee inniidhaaf akkam ta'a maalidhaa walli kun maatii isaanii keessatti fayyadu yaada akkana barbaadde dubbadheera. Biyyu koronaa wanti jedhamu hin qabne yaa just fataa wal gochuudhaaf yaa ganamallee Firaankii ajaa'ibaa hojjechaa turre gibbii kana keessatti atis si dhaqqabee jira waan ta'eef Firaankiin kuni waan Firaankii kanarratti naaf hirmaattaniif isin lamaaniyyuu guddaan galateeffadha jechaadha. Hordoftoota chaanaalii kooti baay'ee akkatti bohaartan shakkii tokko hin qabu jechaadha. Firaankii biraatiin hanga hin deebi'utti nageenyi Waaqayyo siif faana haa ta'u.